bed twal ajolo duju Martin utiga winyo tara palo keta jui no mo bedi wango siandek amir cha ko jolo panelist ma che ka kaene what she can ke la me Lady Grace ke anero me godonyo amoro jolo ajolo Reverend Dr. Alfred Banya Beh, poi. ke makan and Dr. Caesar Chabedoro a chocolate wangeli go koni panelist mo kan donyo kedwet wano duan yang on la tie pol kilama po bedonyo tien tini wabilo ko lok me Adwogi Peny ke Kwan lobo Acholi tutwale wajolo results me primary 7 ma ukati chambich mo kalne Adwogi me Kwan man result ngan peer tech pilok mo pol peer tech bod ministry magen ni nyori level me Kwan pen class the bear any level me basic education in Uganda malo tier mo pol olo no elune kada ni tier malo don dan doc o pen sino ministry chika wa to tal ka gen ge ker new results ma okate result per tech school a chel man new dear man yele kero kida grades manolo tier no lobu yele manolo ponyo yele kere ma ngad ma travel ki yom chin makala no headmaster men yoro ke wa kida result ki take results per tech pelo nyodo ma ibinyu me go el kijila we go kono bela no giti e kwero kal para tenge dok yele ma ngan yele melan la ten o kal kidon ma gi kana result per tech pela ten ni we ko yap you we la ten don kama en ramu don ye kido kama en ramu developing lu kidio ma yer nyo mechero e Kwan meteko nyo mechero kamede Kwan ni mi secondary school yo mana yang tie machalo medoni Kwan ni point machalo grade 2 TCC donc loro donc mel le point no pole do be donc minimum grade 3 so donc combele donc peratin Ramadan a Kwan med be le point at level of P7 near wrong ko Kwan utie kala no man kado tam me chelo ka Kwan be le point sino amir wachini tie awali lo riolin la ten madonyo e secondary school no la ten ma put tiga don tiga yote we tiga yape donc dans ke development pat kidon development any nyang tiga mede the relative mede mon per takto twal ni la ten mi ti ni sino mo mero kwa duom kong abidugi loke na chen si amero kwa duom kong Reverend Dr. Alfred Banya kong eno o mi tambe bene loke ni lo me Kwan peloteno Beh, poi Dr. Caesar Romo Winya. Awinyi yeah. Yeah. Poi ma tek kitini waju ni. Primary point me primary pira tek. Pian eno ni ay ki waju ni foundation. Ena ay guri me Kwan. Ki me ngayo piny me anywali me ratie. Ento iwilobo ma watie yeni no Kwan be mete. Wek onywa ko ngayo piny me anywali
we kwo pangara chel ubed be jo ken wa ne konya kwan pe pien pe romo no teaching ogini erni pe loka da kwan pe retek yabu wai kadi dong gwak kitit kita dano wajo kwede enni no po no entro no ing'eyo piny iromo neno kid me kwo maber ka gimotie ma kari wi lobo in bene no wanyo yabe iromo ng'eyne pien pe ng'eyo ka kwe mano kwo biterie ci pire tek pe ng'ari mo obwol lutino ni kwan konye pe ada ana bera neno result me primary mukati enni atika ne watika loke pe gine pe tung bot wa ya Acholi agani koni gwak ngomo kwe romo donyi ye eno tie piny kunu romo mini wa kore kita gine schools gu gine kwede gu timo kwede eno ka waneno i Uganda lung gina bera kwano ne ayeni noni kabedo ma schools utimo maber to twala ye gine Western Uganda gina ye guno kita kipoko ne division achiel division ario division adek division ang'wen kidong joma no peke gine pego karo kulo inone division achiel kario polet gina ye guno kita kiwajo kwede bene ni Central ki Kampala ulugu ko Western Central ki Kampala gutimo maber ento kiwachi kine schools mogo mano yang timo maber to twale level gi ugirego udoko ko piny kibe gin ma neno report ma kiwaja yeni result mogo put peke gine put po kati pien ni kwalo penyu beru tie put kitika neno kang'iyo tere kidong Eastern Uganda bene gutimo mabebe ento pe kit ma Central ki Western otimo kwede kitung bot wa in Northern atikane ya Acholi kita unu ng'eyo kwede wan pe watimo i ruom pa joni eno ni weng ento gin ma miero wanen ni olo wapwo ayeni pe wadok chen olo wel dano mukaro i division achiel kario tika mede momot kano doko tika jero chen chino wawachi gine eno ni raj kita tika mede momoti olo wang'eyo ni joma tika tute ki kwan ki joma tika tute ki puony olo gitika gine ka yele me miyo gin tich ki gin mo manonok ma gitie kwede ni ka ineno kita aneno kichoyo kwede kiwachi kitung botwa i Acholi inoni pol school mago timo maber aye school ma gine matie i dog town New City school chalo matie i Gulu ki Kitgum gina guno division achiel maduong ki division ario maduong ena ki wine school mabejo adada tie en gina ikin kama chochok ki idie town yo idie city kade chiro tui charo do inoni ruom me kwando no gino uporo pole no joma tie ki gina char ma chochok ki gina ma chochok ki town yo city pole guno division ario ento kade chiro die charo ki kume inoni pole division ario adek ang'wen ki mogo dong por ma bene pegine pe ke romo miyo gin ruom me kwan
Igene result gi kita kwan wie ena ye kita jemine war kwede enu chidon koni gwa kwa bidugu loga ngo mumiu apoga ni eni tie chika weko koni daga dugu ye ka men gina temo kong loko tam kum ngo apoga tie school tie ya choli kibena kai por school na tie kabedo mutana Uganda apoyo Ana apoio for that idea. Yeah, I can't imagine my bag. What we do, man. Kita po tie. Kita atang mo bidu tam mo go kwel konyo. Mede ke Kwan my bag. Kwa pen gong road tie. Yes, ana tieba. Apoio danyo. Ajuli. Ana apoio umututwani. Yeah. No network kote mubero raj ero dom tima be. Okay. Amir na po families mo kalok. Eno kero kor. Like kor. Now you need to take breaking, man. Eno Kwan. Mandope kiti penyote mekere. Amir ni amo man ni pen mema be tutwale botwe kumala mi Uganda bedari I'm gonna go to church where what you love my bag. the Road man there. I'm gonna go to take you the road. Uganda da bene le tira nyira poti mo peny mabe tutwal dong le tira nyira poti mo peny mabe tutwal le ni tilok mamer wa logo wuna iye matot ento ye wek anakel man ami do mobi na gin ma for legut network Uganda. Network tika yelo ne so dropping off. Clipping Marty man, okay. But I'm gonna go to take you the road. Come laptop. Yeah, okay. Tika dugu udugu. Them on the other side. Lock ngay. What road do? Yes, I do. I'm gonna go to take you poor better with your leg. Yeah, made it. So unatika watini polgang Kwan pagamente peguti mo peny mabe kumalami Uganda makai chako lupo ne ka chiel inoni jomago karo peny no tutwale jomuno grade ma chiel ki grade mario kidong school pa wegine ma kinuone private school pole kai iwinyo no go karo peny mabe amiro na ti ki loka ene chi agony wer dano niang tie kodi kuomo ne ma private schools ochako tutwale kumalo mi Uganda kuone ki yungchel ka yene iwinyo wa kuoma be piem wegalo ento ka ine neno ki yungchel
chi no ne ko maraj ena ye ino school enrolling the tieno madumi klaja bero le tieno enoni school pigi ye polegi penye ki school bodgi pian gi mero ni ka gien gi registering gien Pierre Ario ne weng unong first grade ti ino kom le tieno mia manugo bero ka Kwan P7 school Pierre Ario ekene ki ye penye ti kom Pierre Ario ni mukene school li no first grade Pierre Ario kom Pierre Ario ti gi cierro ka kwerne le tieno mukene ni gien gi kerro gi school mukene jalo school mukene pagamente ino le tieno enoni polebe ka go tiara school mukene ni gina yegi no first grade ana neno wati any behavior ma pebe to twal pe konyo wa pien ma tien lo nyoro chulo go duchu makimire Kwan be peki poyu wila nyoro ne da tiem pitika tiaro ka penye ene Kwan enoni kadum neno ma inde tiaro ka nongo result palatien ena yegi tiaro ki poyu wi ni latini upenye ero piki kenyo piene ni ikare ma kitika yeru ye ma giki empo qualifying meru lo gachel ma meru ni aweko kumeno weko ni kinyam lo mario ma meru ni akel ena ye ka ini neno pol school pagamente ma uporni man school matika practicing 100% gin magamento kelo magi wajo ni automatic promotion ni la tien kono karo unyo poro beo diero chere kilaji mukene la tien enuni dong cero poro pen maraj iklaja biero ka ini wajo ni loop ko school egonyo duchu ibino gim magamento kerri lok me Kwan tika yelo ko palitien tika weko pon dugute pien ikine no nyoro ngeya tini kono gi chulo nyo pegi chulo la tien ma Kwano P2 ma bieno bi Kwano P3 pien gamente don kelo la tien tiero more klaja biro anoni enni tiga kelo pero ma diet tutwale ponye pien ma chalo lo nyoro inoni la tien ma ke chwale Kwan be obeti kero mi bero kingech maromo ma wego ka kero pen en karo pen ento inoni en kuri tammugo magamento katikere en ma angera kibora ananone kamera amene twero bero katiji country mukene ero no tiu e country kama practical telo yo mario tiu e country kama ki yobo le tieno mabe ero mekwane le tieno ki gang mukene amano chamo mukene no po chamo mukene no ke dai wie mukene la tien binu ki kira jiji ma papa ma eno no ki gang madong school no be obien kamatune macha mukene en system manyen ini wego matune bero tek wego ikimbina chen ma anatamoni okelo poro pen maraj tutwale it school pagamente ena ye lok pagamente mawaje la tempo no la tieno mete la tieno quiero caporo iklaja biro lok ero ni bera ana mero na wek kititi kereni now gin madong ana mero ni akela ye akai neno subject marketing maraj loyo ena yo bero SST social studies ma atamoni eni wang ma kumi Uganda mi winyo neni le tieno poro SST unu record nyuruni por le tieno gen poro chura di poro lemo eto le tieno pi poro SST iwangi por le tieno duchu maka ine tieno kagamo rizale no la tieno no apara ngwen ere kuma apara ngwen no SST a beach kade kwanyo de kuma apara ngwen manjuri ni abu ngwen kade poko kadere ibino la tieno no kede three credit manjuri la tieno eroni unotino kikero minongo first grade SST uchero ngwen le tieno maraja rida liberu biro pien tia loga mone ke kelo I curriculum me primary loga ma ke kelo ni era ki kelo pon manyem ma wajo ni ki ponyo la tien le mamege kai ngeye ki royo la tien I ponyo le mo kadong
kichero kapunyo subject mainoni pol kare schools manok ena yegiti ka following gineni schools kene pay ka following am kay lobo ko private school pol private schools pictica lopo system money manyaneni genti ka tiki system wekle tiano ka pen amiro na mi man macharo la bol kayine limo private schools so tutwale we ami la bole ko man mi Uganda kan itam mi ario lo kila pon mo ke ken ibi wi na pon mo nyani wan do tiyo pon wa last year wan tika timo revision ke ken and it is a challenge pien kitor le tiano ki revision becomes ario nyobere terms ade olo kinyeng ni la tien be ka pen le tiano enoni fine mukene karo pen ento la tien tier senior la tien kero ne me kwandu open erona nenwe gap madit matie pol private schools ma gien guti mo pen mabe twale pol legi ponyo penya ye kon penyen from school learning from Kampala from Wakiso from Barara kare duchuno de tieno tika timo pen lo ponye tika marking pen lo ponye biro ka timo correction and yet ka yini neno kitima uno pony be obed kede Uganda di chronology mo ne mamiete ni kilo ikit mi ponyo le tieno we la tiem ma chero ka Kwan la tiem chero kwano manutino gi kero moni mi don kidi la tiem don kere komi la tiem bene don wit kiriero wego la tiem peñmo ke ken mu biemu la tiem beru ki kero mi damone so kuri setail moni manien mi ponyo mege peñ ki kenni tigande ko school o wego amiro kwano nying school ero watiki school so kene gulo kan madon ka ini peñe ki school money kirke no angwen gamidong terrier pien ki wajani watemo the tiano bino the tiano pe performing mabe o for school zone go resorting koni no angwen ni no para bi daro wende timo pena chen kai karo chi ki admitting ini senior one pien ki tamu ni eroni ena tuero konyo mi yeko kwiti mati yo bol bere ini no in record ni la tiano kwane government school mauno apara biji kila tiano kwane private school muno angwen ni biji kago chere senior la tiano kwane private school performance beru la pay la tiano kwane government school performance beru la man karo pay lo la tiano kwane private school so another way there's a total mix up ikiti makitika miyo kere ngech kile tiano wekle tiano bed ki kero mi beru ki rieko ki ngej matut ikit mi damo la peñ mabino ikara mi peñ lo kamari o magiki ema ye ka yine neno araja mi peñ mauti me eni pien litiano makaro aliba bero pigu beru ki kare mi nongo gin ma wego olo gitwero nyeko tiangi tiara nyim i class mo kene litiano makaro aliba bero guporo kuru ma pegitwero wachero katimo bricks laying and concrete practice pegitwero chero chuchok be pegitwero wakachero katimo tailoring donc gamo gi megeni edi donc dir neyo nemo kirelu biera tekere ki chago donc yelle me ponyo en le tiro guporo peñ maraj marum konye be pe now poto peñ ni kachalo wan ma wati pajo eni chamo kene ben kale tiro poro peñ ti yeri guporo kakare pien the social environment ki the social life o loke madong konye be pe la tiem petuero beru ki kero mi kato peñ pier woro pege atamu ni eni bene nem to extended to luponye ni luponye moni bachon ma unogi keru twingi kong litiano ni nem to guduguna politicians manu be gem guti teach mi beru ka lupoko chukul mi neno kiti manu ponye tiyu kere kiti maki ponyo kere chawa magi binu ngo magi ponyo di pe ka timone opidi madit pa DEO ki inspector of school biru wache ni gidiga timo manok tutwal ichukul mukene ka ili chero ino gwel litiano pipore ki we
luponye pien it should be proportionate. School lokene the whole school lotino ke luponya para tie no classes duanta na pon English na pon chura na pon SST na pon science na pon tiko chum kenyu aya classes mukene litino duoma yinga pon la de chum do yini gak me chum pianga nyi nyon wala tiam. There's very little magamente tika timone ka atuyu lok mamega pien ka neno jente magamente miyo bi UPE en make wajo ni kwan do mugu jomo kene wajo ni kwan non kwan do mugu gamente miyo aliba bichel ki miyo biyan ki piera bich keken pala tina chela chel pita ma chela chel eto chente ene beuti duchu mineno neni litino gitiki kero minongo puny iyo mabe do puny tiki kero mi puny iyo mabe owe okade neno pol chukul pagamente chamo kene ke tiara cha ngwen mi ko diku ko ndak be beri ko la puny mano tika ba ko yata ne ka otie ko tiara lo ko tiene kon goya ngija kon kigan ka tuchiri cha bi chen mano biete lang chalo wi ayom mo aga konye dilie ka binu bene logo kwiri manu ge tika time schools maduong private schools piena ni gen gi motivating do ponye por kare restriction money tie follow up money tie wego cha dichu no lo ponye no tie around wego in conclusion ara nero ni stakeholders wen tiki tia machel lo nyoro gu gik kori tam money ni tij mamegi gik dan lo nyoro be pon lupo ko li tieno way chukul lu nyoro be ye bal ma de tieno gen take wajani go balu weri kimili gi pon ti lu nyoro mu kene kan pigi ye ke wajani latino ti mu gen makoma la nyoro pi idugula mone para nyoro lu nyoro be go ti ma tek mi chopo dogo kori ma megi mi chulo gan kwan fees matieno tieno ma ki kerbi gini ober ti gi be gen go chulo nyalo ne me go xone be be me do ki chulo li tieno kido en lu nyoro bene gu dok chien ka tich achuli cha culture manien mitango ching cha wen cha chel mi ku diku dongitie trading centers dongitie di town ichawa ni be funo gitino trading center gidoko cha bia bor ka buru kwa pi nyugo dugo pi twero beru la nyoro mamiu ka ine timo kumeno. Stakeholder number 2 ena ye litino kwan la tiem makichwani school be winpon be nyang grok mala nyoro miu ire be chero ke tunye PM requirements ke ma wan wilu mu chwaro litino gankwan beru ene idiga chako yupo ot manya so litino be gen guti ma megi gu be lo win gu ke tunye gankwan we ken gu ka pen ma de stakeholders ma de ay lu ponye be gen gu dok chen ka ye kuonge ma gen gi kuonge bi konyo loko miyo ngech weki anyimpa ne tiero bed mabe ti lu ponye mo kene kuonge gi gake dogi tich ma me girado pege wor le tiero inoru lok mi defining le tiero tila man inoni kare ma gen gi keru igan kwan mimi opon ki le tiero nok tutwan miriti mo karo laju kikuri betting mado kero komeni kauno ni konki keru bomo ke ngi betting centers puro bori no be mago do ponye chamu ya nunu na ponye ti donka betting Man U Arsenal kirga ngene Man U be go Arsenal na jingo chude ti chene na duju kere kum Arsenal so lu ponye tieo ka timu jimbi mapimio betting cha wen ma weko gen pigitiki kero mimiyo ngech muromo kile tero kidon institutions machalo inspector of schools gi kono DO gi ngagine mere gen gu dokchen ka tigi tich mingiyo kiti gan kwan tikere tich mi metu gin maure mi gan kwan por schools mi primary peki laboratory por schools mi primary ke chero i library gi inu library tiki ning buga kwana bere no peke uberu tich pa offices egoni miner neni jine egoni uberu tie kidong luchui wibie magien ki yergi be gen gu ngeni tita chen madiet loyo magien be ge keme kere ene miner neni lokum ponye ke yobo daki ilo ruome ochero malo
Wego an chunya chwe ka neno school so kene tika dore. Mone fura bero ka twako gi miam cha. Nigi yele mada gino first grade ache. Go pa au ban mi ali mi angwen. Gidi ka dore maro fonyo go chonge kan we gino go bera fonyo. Gimo ma konyo de tiano we tiano ka. Be gen kon go lock style ni. Pe no first grade ache, second grade biara we are rio, third grade biara we are there. Ki don fourth abongwen ki you para biche. Chi chero ka dore. Ana poyo tutwa. Ana poyo me that word. A jolo lok me kelo. Kona mera na gam lok me wa na chen mir win point. Ya kida mir ke me grow me library. I'm your gam na ko. And then ning tuan itigi le wore mo kan a jeri wa da nyu le wore ne bena. Ana poi doctor. Antina wanya yuana wurmuni en ye Charles Otola. Wai ko win kong vini wang o kong tinin. Wajere mi sota. Ko mudana no noken. Poi matek panelists. Andwi awinyo radio metara malpalu ni machalo kiwaka end of ki game within the panelists. So andana chiel mano a lobo mache chok mada chitin apoyo me jolo an wek bena beri kinu wek a win kirano dor kede lok eni apoyo wajere maputal tipo ni ai che mi medio tame come lok prote. Look me result ma obino ilo actually madube ki primary exams ma obino ni anena ni loke in machalo la do with topic come it a lot of research nen chalo chi loko area maduong ma nena ni kauno ni kramo kete teach chi no konya matek mada. Yeah. Gima na ro medo ne mere ene ni look me Kwan ilo actually area ma wero result pe biro be duong ma bena amoro ni ikin look me loro ma duong en yo weng guru en jom en mana tiga loro no yen bene mokwa ka ini neno family unit ikom kare ni inoni pressure ma family ti kwede cha mukene pe mio kare muromo bot lu nyodo meneno kira lo tieno ma gin gi ti kwede tiga don kwede yene kare ma chon ka ini tigi lo tieno kari ini tie gang nyo pe gang family nyo neighbor mano tie borikeno gineno kira no lo tieno be tiga don kwede kidong village level when Lutiana makidgi bejo, nyo Lutiana makidgi bene pe bejo, no ki ngeo chi collectively dano neno kid mano ki roma duoko Lutiana ma wigi no peti ma bene, wako dugi line ma be. Kidong we po kare ma wano wakwana, both primary ki secondary. Ino ni kare chano chako bale bene o pien kadi timetable ki wachi la puonj mone no miro bedi class icha mone un lo tieno otuare ki school kadi bed boarding school otuare chere class endo okoro la puonj cha mano la puonj miro cha lesson la puonj no pere wanga doko class monitor doki oro o chere staff room maka o chere chalo dong poe wi la puonj doka poe ne kumbedi lesson ma no tieni lesson ma megi ino la puonj no tiengo ti staff room mogo no tiga maro chai mogo no tiga maro nyoga machalo breakfast ma mege wiye do wilo no e teach ma no mir eno be kati yo ne ina chi pol kare no ne kachalo schools mo kene ma no monitoring pe be ye to twale ino ne comme syllabus ki come pe ke tiero muno gin mo ko marat kidong me ario punishment mo nyo consequence mo mala puonj eno ni
no be skipping lesson bene no pere. So en Roma skipping lesson neni beru gere staff room kenyo mo ka ke keti tiki lessons ario nyo dek mo miro ponyi neno enoni gwak ponya chiel skipping ario pe o classes. So chino lo tiga dok ping in terms of syllabus mo miro no go pony. Kidong gin mabe aneno ni pire tek madai kare machon led maki ponyo ki lotino from lotino matino or notice standard schools are weng up to say P4 gine inano chali lobo Acholi piano in Latin money in Acholi it's school P1 ki ponyi wa P4 no ngey lobo Acholi inside out alphabet me Acholi wa ngey kage chako introducing le mono boridong ikine P4 mano dong in bene ngey peng inano aya no dong in Roma logo lobo Acholi kag gimone in pen yang Roma expressing bod la ponyo ki lobo Acholi wek no la ponyo explaining ngoma ki tiga tema terne bori ki le mono ni ena kombirga in chere schools NP1 ne winu no getiga danga ki le mono ena no latini petiga nyang ngoma en ben tiga lo neni ina so enanani is a fundamental confusion ma wega do tiena pen yang direction ma be mo mirgo chere ye kidong met gikone pitu tuno pi kombedi ni aneno ne gin madong pier tek lo weng enani peni dana mo ke kendong Roma chero ka puonyo lutina ineno pieni kare eni de none po mier bene chere TTC onyo mier pe chet ka mo inone ngare mo no tila puonyo ineno eno no chero ka puonyo mire nyeo donyi payroll me local government eno no agenda ne tieni gwaktika mero some private work on the side tien lo ni no kom tiki ko emano ena tike meti ne petiga tiune ki bene no qualification na pere so ka kirana nena kede o miero ke team a root and branch evaluation Lobo Acholi of schools that went to toile pagamente actually more so even the private sector pien me licenses were no inicha puon mabe miero no gamente oneno all the aspects me puon mano tie mano benefiting loteno kaki mini licenses. Actually, I'm happy to report one of our Acholi community members, Mati UK can take school led by the Kwija. I think it is the only school, it is a private school. School pa wubieni Gupenye, the whole students on our first grade, 100% result. Second grade, down well no first grade. The best on our BHL, kidong the worst first grade on our parachel. Ma eronika no kiramo na formula ngo ma gengiti atemna school eroni. We're replicating or chiri other schools. Again no corner to twal. We're no model eroni kiramo teach kede machalo jemi marama konyo kaka bien kaka ena chumi kom lotena matena mano miro gunong puonye mabe bien kari en lotena in ma no first grade pu no getie primary kane go chere secondary ma pego no a good school kwan gine bene chero giko kata inena wa so kubu wi kwan ena me primary ni mete wet no level me secondary beno bed and kid quality ena chala me primary ma gen no go no exposure yene atam pi kombe ka gi kan ka ko ni cha mo no nge around bene me de wi ka no meta po mate ana foi de twelve Caesar la wora do tiro jeng mo no mira wa cho du juben but amiro mere kai ni kongi nen the support network ma kom latina chela la punti kenyu ka iromo goyo no chalo aromo la tinti diere la punti kenyu society ti kenyu parents ti kenyu kidong school inspection ya weke getim assessing ni ability para tini eni tini ning we konye no beriot
I think Ginamir is introducing Botwa any ability palatino do perom. Ma kainen ni kirona nen mongomukwe wajani. Kalo tip piera bijwa di kuru bola ponye temo konyo la tina chel do teko. So tina mogurum tiki no ma bel rekomino ne igine or kwan ngar mo maromo identifying a tini litina in miro konyo pe miro kondong do peo. So en kidok menen me ario kita Charles to la wajani. Kainen nursery school perewa because joma kanye ni gino weko beni ka o P1 P2 dong no gi punyo gi le mononi no la tina cha punyo je mo gi wagi nursery ka kama no nursery pere yeni punyo li tino ma no fu cha kwana cha gi le Acholi ododo we developing imagination ma megi. I think we need to emphasize this. We're developing the ability to understand kind of literature. I can in kind of be yami mo chire gangkwan mo dong gidoni. O the doggy coaching again or sharpening their understanding of Jami Mugu. So payment no look ma where Charles or wajani ability palatino miro ki medicare. Kumbiri in gangkwan mugu ti mo be gangkwan mugu petit mo be. There needs to be some kind of parents association na wrong way ni gangkwan in do kote mo be ni weki nyang weki no punye ki supporting gin ko wachi one wa timo command gin jumon ki timo command gi romo gi inspection peer tech la puny mo matino o missing class. Do the parents know la punye in the missing class? Does the headmaster know la punye in the missing class? Konga headmaster romo checking the lesson plan niti kwene inga yam gini time. Yeah, well, kumbiri any capable bira inspecting the punye inspection per punye is with a view to support them. Ni kira mi no gi no ku punye kere gi materials mano tie. La punye mo maybe no be pay wa gi material mo my source of information. Cha ma kere no enti book ma yam no era kwano kere ye. Ka don't know and punye gi tino. So peer textual me introducing kong anati emphasizing long me introducing ododo ki charo lok mo egini we latino obedi ability to develop their understanding from imagination ana for but that I've been what mego mego dan ma Poi ututual megena ner matini poi tar paluo poi undu chuo poi la luak duju magitiga nan wa pija lok me kwan eni do yegi o ikare eni kar ma chon mo kwan pier tek tuan kari bedu tem no cher school ma dong gidong mo ka dong tem cher school no tigi mo ka bor ka ma cha chon no mo ka bor ma let no mo ka pa cher fu cha ko P1 no na sari pe ke bor bi ba lu punye kar cha ma no gen lu punye ni kong bene wek la punye mo no cher ka punye school no primary no la punye ma ben kong do ko cher kwang me punye kira ke no ko a ki TTC ka cher ka punye school money maru ame ben tie me ber la punye kono ka dak ber kono deputy kono ber headmaster ki nga ki no school ki ben no tie ti pa nge kom kar dong wa lo mo atok lo yen la wo ma cha bier mu kar ko won lo me kwan ma na wo tu ka no duan wa dong wa tikilu twan duan wa ma duok bo rocho pajo ka kita wang tikere kanyi o tikilu wang wa dong wa twal duan bot ki tigem gi ter school pigen gina gi tiga rocho kompajo wa pajo wa chung mate en rocho pajo ni mage wa ka pe in ki ga nga wan wa mier wa chung ti wan wa tiga chung kan ki lo en to jo ma mier bu che to direct
school ki nga ni en lu dir mo ki lu wang lu dir mo jo ma ti ro to pa jo ni putte duan la ma ya na lo ye awo yang wa chair school jeme wen ti cha ko le ngo wa ki primary uno book ben peke ka cha ne ki cho ki got choka ki got wang mai p3 cái chắc cái cháu bỏ buộc cái cả làm nè ai lấy bao nhiêu cái kem bên về pi về cái là sẽ được cái nào này là tiền là nhiều vậy cái đấy ôi pi phô đồ cháu phô lên mua school mà bé mà nó phô như nó cả rồi tôi cái tiga cái phô như mua à cái tisi mà cái tiểu phô mà cái bill mà cái chuyên mà phô quẹt gang cả chuyện ở bên mặt tệ school ở bên mặt tệ lo pen bên mà nó tiền bữa nó caro cái car bên school car du no cái tiga tìm test chia bit du mi lo tìm test e carre lo phun me le mo tie la phun me chura tie me history tie con me ngadi ni cái quen lo phun cái core dio be no tie inspector dio wen cái core ti pa nge kombere kira ruột cái tie ni nge kira tiga tìm cái yang ti one what tea and what tiga lok wa mi tam what tiga kelo tam eni wa dok ki chak lok mi a chiel ki chak konyo payo ni a chiel ti gin mo wa ngo tiga ka tiga ni nier pe ke nen no ber lok tu eni lok me ko me konyo no ti wa ma bi chung pe wa ma bi konyo wai ka ma nyim ma bi konyo ti gi ma bi konyo lobo ma bi konyo Acholi ta pe dong chung ma tek nga dok mo biang ko punyo men ka lok ki lok en ina ti school ti private school mer ben ti duong ente school pagamente yang ben kom ma ki wai ni punyo no ti punyo ma ka pe ya guri gila ja chiel mo choj ben lo yo ti ka o lui o karwa man no o duong gila ja chiel choj dong biang kene ki ya ko ne gina dong biang kene ya ina chiu no school be no gri school ki punyo ti karo bere ka chan ka in pe timo pen mabe I romo noi ne we mi no ka di timo p7 pe ka chan p60 de cher dunia ka pe kar mi re no I no e bene ti ada o le karo ai karo kon ki second ai second be I chera nim ti puri me de ki kon ni mabe ti lok eni ye ki nen kon chalo en 8 master me school mo ni ya yo no ka tere comme le ponya chia por le punyo be ti dok be gel no ki punyo como lu pia wi punyo ki gang mo ko ka gi bin school no lu punyo chani no ko ne te pien nier kon chi mo ko pe o le school ka ke mi be gi mo ni wa mier un we o bi ki no nyo mier ne ne wor ki kin ma ki chi ko ne ma ka pe ini ke lu tim ni nyo o le punishment mo gwa ki gui mer ya dama pe la nyo mo pe be ken cái chỗ này phải ngồi cái gọi là tiền là đọc nên cái gọi là tiền thì mà bao ô lệ em nghĩ cha mới go school cả cha là muốn nhớ qua bên cái chỗ cô lu phun mà thích phun nhau bien thích phun nhau cô cái phun mà phun nhau tiền thích phun nhau cô lu nhớ dan nhớ bé cái giờ lu nhớ mà cha là quan lu nhớ ini nên này gọi là tiền cái đó chơi có đôi quan là nhớ tiền mà gọi cha rồi mà ria waktu ini ria là tiền chơi school chỉ còn bên đông một tiếng gì đông lời trả lời nhiều cái gang cái nghề bỏ ra cái giáo ri mẹ đông ba nghề ba em cho con đó qua lục nhiều được con cũng lục cái tiếng cái lục điều mà phải lục điều cả con cũng lục cái phun cũng lục cái lục cái là wan ko na ma điều là cái lục tiếng này wan cho lục đoan mà bỏ cho mẹ rồi cho phải cái phải cũng mà một quê mà muốn chụp phải nhiều chung lục cái chuyện này wako kon school pien watiga wayo gimier lu kon rot pajo mier ki rot kon school ki timnga ki chulge ki timnga ge der kwan ti kuja ti der kwan ka dongi jogu ma ki twalo gimna pe konya pe ge karu pe ge timnga ti konye pe pien gi ne pier tek twal tiga kar tek ni der kwan mier ki nen ki kon lu tira der tiam kana riak ento no ko ki ngata konye gi pe chi mier loka be tie ma por pun ki tam
mabeyo mamir unem ki paji kun wan mer wa loka ikan ka ngara tieno chiela maja da dir dikon banya chiero gambena ane uchung matek tutwal joma giti kan ma giti ker me o gang ma gichung ber pi paji giti kan chi waloko ka put wati ka mere ki lok waloko ana po tutwal ka gik kan kara bera lok ma duong ka muken ti kon da kan apo to twan mego lo matak mabe Lady Grace sabi mo Apoy viewers, apoy Dan Weng, apoy Charles Wan, me joining one ten. Lok dong ki lok ma pool. An gin ma nen ne bene piere tere. An neno ka pe mwaka rio ngi school money gulu, ake nua gulu city na ne. El Shaddai no timo mabe uloyo waki Uganda Weng. Primary school living. Ero kombir ka dok ini nene ngi mwaka eni. Apange kan nye baro tuja pere ti no mero kaki jomo kan school mo ti ka temo gi mo ni mabe ke pa ini wale ni miero ki o mede mo ama ni kere po ber namba ti nyo namba di o ko ber o ken within nama a big money ka no ini mo aka ki chele o ruenyo it no pe gen but kita ana winyo ke winyo ni en loka class size pienu dan wen go ne school no lo wen ki wen dan wen dong ke lu te no I class one class no lu te ya pier eno ki ponyo gini ni pe ponye ena wel jima mu kumero eno ni no tie miero at least go ne ka gi chao gi mon ma gi o ka mon ki we go be ne school ma tara ya mo an ngeni ki negri ko mero ta but ke tien loke bene pa wangeyo but those are the sort of things no what tiki schools and ngoma tika time school ane pe ki ngeyo ma miero I rocho pa ne ta mier ki bet ki lok me education der kwan mier gu bet en ki jin me ne ngoma tika monitoring ngoma tika time primary schools I gulu nyo ya chulu we ngoma tika time we kwan nen pe ne foundation me kwan kali tiang so an mer lok ma ana te ro wa ne pe pol lok dong ke lok ma be yo ana po to twan be doctor ne cha ne be dong ode Tie on mute. Dr. Caesar. Dr. Caesar, tie on mute. Doctor, you're on mute. Doctor, you're on mute. Mike, but Dr. Petima Bear. Yeah. Oh, dear, we did it. I can correct it. Doctor, I think you need to come off and then come back on again. Okay. I am Yeah.
Reverend. Yeah. One over tea sorting out. Okay. And interference TAY. Okay. Lady Grace, can you mute Dr. I've muted him off. I've muted him. Okay, yeah. Yeah. Yeah, ana winyu lok mabejo mada mukati. Ada kokopa road Fred ngomukwe. Ma antie on the ground paju kwija. Ma kok pi kita por mogo malutino poro. Nen leta dani. Mere chwer gina chwer chwindano. Ento kai nano ni kai nano kita na nano kwa report makati. Kita noi nano chalo i public health. I romo nano tuo manoti kum ngara chel. Ento nierbe nen population nyo luak ko weng. Chika nano well pa jomo karo. I Acholi long. I division achel ki division ario. Tika mede mwaka ki mwaka. Primero pe watika je chen kitana ne bedo ka wacho ni. Ma eno ni miero uchok chwiny dano ni gimom mabe olo tika time ikin peko mogo matie ma waneno ni. Petere ni peko petere ni umiero don ka ngara chele kena yo karo ke school moni ni umiero ki dore ye. Peko matie ye wel matika mede ni schools manoka ye gitika gine. Katimu mabe. Wamero ni schools weng utim mabe. Pema chochoke city nyo chochoke town ke ken. Primero chokoko lupuonye kita wabera loko eni. Miero atirane kinen schools matie charo. Kitem neno kid magine. Jingo kogi, ki jingo ko lupuonye. Kibene kita ki waju ni jingo ko lunyodo. Ada kum latin achel no lunyodo tie community tie lupuonye tie lok ma yot kum bene tie ye ma mier bene kigene kinen lok me learning materials ki kitana ki waju inspection your supervision bene pire tek kidong kita omera wapuoyo omera gene Charles Tolak kelo gene points mabeji mada eno nyuru ni school mana chelo no 100% gin pass rate kita ki waju mon waju ni best practice umier ki nen ngo ma gen tika timu mabe ma olo romo konyo jomu kene ni jomu kene ma gwak pegi tika timu mabe to twal mon waju ni mentoring chokoko jo ma petika timu mabene mier schools mogo ma tika timu mabene ukony ko schools ma petika timu mabe to twal kadi rwate workshop mogo me wacho ni wano tika timu gino nyonyo un bene ko gine uchero tem kitana ne ki wacho ni umiero agane la decisa public sayo wacho ni umiero association palu nyodo gubet ka kwedo kita school gina kwede tika teach kwede ada gina ki wajo ni be mon wajo ni partnering with community organizations megin me konyo ko kwan pa palotino meno piere tek watie bene ki ludirudini magiramo konyo ko schools kar machon no ludirudini konyo ko schools mada kunyoni pa ng'eyo ka eno ni putek kita yangi again ni petie gine petie tek kita yangi me kin ludirudini ki schools
ginu kene ma romo medu ma pol pere amero tieko me wacho ni rocho paju lok en me konyo ko primary schools ana bi wajo pian kumbedi rocho paju megu wajo pigine der kwan ma gitika jogo chene ye der kwan tika konyo pole lutino kwan ma chero i secondary gine i secondary schools kibene rocho schools pole gitika neno schools matie secondary schools ana bera wacho ni guri me kwan chake kigine ki primary umier primary schools pe kigine pe ki weki chia da umier wa dok chen bo der kwan wacho umier gen ku chak neno yo mo olo me jingo ko primary schools kar machon no watie ki joma gi mine joma no gutieko kwan nyo gitie yweyo ki secondary school university gichero gi puonyo pingo joma gi dok igine gi icharo yweyo pe kongo chet ka konyo gine ko schools gi bene tie schemes ma papat ki romo gine chako ne ni in ka itika kwan ka moni ikar me yweyo chere igo wilu tino my school ma megu your primary school ikar me yweyo igine imi puonj igi kage timo in a systematic way ma rocho pajo coordinates it machalo gin group bulu manogi mine me konyo ko schools romo tich kitwa bera wacho chalo me gine me yot kum medical students ka gudugu mier gubeda konyo ko gin health centers me school bene ki rom wachi lutino kwan un ka odugu pajo umiero gine ubed ki program me konyo school ma chochok i paju chiene ka gitimo momot konyo ko dano loka pier tek ma the dit Caesar public so wajo aye puonj ma medo ngech chalo dodogi ki jemi mogo megine kita wan kwo kwede kita ineno ki wajo ni social studies ki religious studies ki luoni SST ki kunu ni enae dong gine lutino poro tutwal English ki jemu kana ni gukarma be and social studies with religious education inoni wel lutino mukaro nokada pien eno ni gina peke romo puonyi me kato peny umier bet ki ngech chi ngechi eno ka peke gine ka peke nyuti chochon pe romo gine gamo penyi gamo la peny ma ke penyi eno ni pien social studies ni penye pe bino chalo me chura ma wa chel med ka chel bino dini umier ni nge jemi mone ka nge kit me choyene en gino mio lutino tika poto eni pien puonyi enu muchake mamini gi ngech ke tut me ngech ke rieko ma giromo tich ki wigi me gamo jema kumeno peke so lu puonye ki kume bene gwak nyo pe gitie ki gine ki ngech yo me puonyo gina kumeno yeah so eno ni jema miero ki nen ma rocho pajo bene no romo kita omera Charles wajo ni umiero ki tim root and branch evaluation me neno ka kwe ma peko tie ye pingok areas ma kuman pe kitika gine pe lutino pe tika timo mabe ye chiana puoyo wiye enu gina meti na medicum lok ma wagene ma walo tini Boy, do we ne? Do we ne? Yeah, what you winji? Yeah, I had to log out and come back. I thought man no kill well it jam when you comment for viewers. I don't comment man not to get big we might be able to come back to it next week. Lady Grace, you want you to comment for viewers?
comments here. I need to get somebody to help read it. Yeah. Doctor, Caesar. Okay. I can't tell Kong. Grace Okot, or First Lady, has just woken up to implement what she learned from Sweden while in exile, but she did not group it well. Unfortunately, she is implementing what is not functional in Africa. I think in local syllabus man magelaon for Mary when Dr. Grace Okot wasn't nobody has time to follow up education in Uganda. Things are just flowing as it wishes. What? The fall of state starts in this way. Man, akilo rin mo which was many high again. Yeah, more. Man, Grace again. Grace and the PTA and disciplinary committee should be returned and powers given to teachers to ensure that they take their responsibility with support of parents. Just thinking aloud. Grace Okot, society should put pressure on the leaders so that they are answerable. Yeah, boy. Grace Okot, you are all welcome and you are doing a great job. Please continue. Boy. Okay. Oh yes. That one is the last one. The last one, any effect of thematic curriculum needs to be well studied too. Yeah. Okay. What's the effect of thematic curriculum? Yeah. The effect Of course, to try to comment for viewers. Of course, look, my panel is below. Man, no minute, kill what you get, may you pay. Couldn't what you do any food were good, we are good at me. What do you send up? It's a bit my meal. At time, Lady Grace had well, but we are done in the program. Okay, for viewers, the panel is when one name will not be at a binne, the Jacamana. Boy. Oh, boy.